Santu ngomong pare. Si Anti, nanti ulin bae ka si Anti. Kamang pare mah kayak peuting ge bisa. Neng Anti, sorangan bae di dia. Kenaon deh? Cali. Di apa di dia? Kumaha kabarna Neng Anti? Alhamdulillah baik. Syukur atuh. Ini di sorangan bae. Taraya baturana. Pas di mana munen? Kamang parel. Tapi dah ya Anti di dia. Mah gampang. Singkatan PPKM sih, naon deh? Orang mungkin mah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh, eta tuh. Aduh, sebenarnya kamu nih hilang wah. Di kebon mal mungkin ada di kebon. Udah keurin di Siparel nih. Lu nyalah deh bayu motor. Jagor wayahna sia lelebok. Jangan aing iri padahal makasia. Sia mah pamuna gampang nemen dengan bikang gitu. Tinggal gaplok tinggal juru meureun wa. Ari aing salama ngurusan sia dan hese nemen. Yeuh madang. Lelebok. Geunah sia kok di paramat tinggal lelebok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An bah, kawilang teuing. Anan deh. Iya Rel, ngomong-ngomong, mangan si Ujang Unen, nyaho tante di mana? Lah, gede-gede di tayangan si Unen. Coba bisi Anti bah, bisi aya. Geus eueuh, cak eta di kebon. Di kebon eueuh si Unen. Lah, esek ngomongin sama budeg mah. Eta ceuli lorek kulinggis. Congean ta lain deui. Si Unen deh si Anti conge. Ya sih lain ngomong tiap tadi. Nyok itu mah Astagfirullah. abah kaditu, tapi ngomong kerenangeun wa. Lu jangan kerenganjang meureun. Aduh, mieulaan kolot bae, kolot ge acan wah. Geus. Ya anu di tayangan Ujang Unen di dieu sih, abahnya ke kebon, ke Baghdad, ke Palestina. Ih, katanya bae anak muda. Ya, can muhrim, beda muhrim, udah deket-deket. Muhrim kan atuh, rada jauh, atuh ke heula abah heula ih. Jarak jauh tuh. Oh, gede tuh seberapa meter? Gede 1 meter. 1 meter. Ya, Nen, ngomong-ngomong, abah sarapen bang, tas di kebon, cakene. Terus, ini ngomong panglilin obat nyamuk. Jangan keputing. Ini capek. Kemudian obatnya kamu. Ih, bari turun kita mah ya hiji, obat turunnya juga kemen. Ini kumaha? Ya. Iya, ayah. Yang jajan gua tuh. Geus obat nyamuk heula, ka ditu meuli. Obat kamu sama. Sameunangna, engke Oke di lah. kop. Makasih Pak. Tungguan. Neng saya. Dengan anti. Oh, Neng Anti. Neng sekolah apa terus lulus? Tos lulus. Oh, buat aya rencana. Rencana naon? Ya mendampingi hidupku. Cugan terus aya nu boga Neng Anti. Oh, teu aya. Putan Unen sih. Babaturan. Babaturan deket meureun. Jauh. Aduh, rok sainganna jeung si Unen mah. Aduh, repot ieu mah. Waalaikumsalam. Mang, geser. Geser obatnya. Ayo, obat nyamuk saya. Oh, saya. Makasih, Mang. Oh, maka. Assalamualaikum. Salam. Iya, abah aya pantun yang Neng Anti. 1.2 koma. Neng cantik siapa yang punya?
nyamukna beak. Ih, ku abah suruh beli obat nyamuk. Kata di warung dia. Obat nyamukna beak. Pokoknya mah abah tadi nitip duit suruh beli obat nyamuk. Ih, Pangomongkeun. angger teuing budaknya. Beak. Bah, obat nyamuk mah beak. Ah, beak. Beak. Terus kumaha urang? Tuh kumaha? Geus meuli rokok bae, meuli rokok. Berarti ya pakai beli Meuli rokok. rokok bae heuh. Aduh. Geus atuh balik deui ka warung. Nah tuh. Ah, ngaganggu bae, belum kena kesempatan gara-gara sakedeung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, bisa rokok? Rokok daun? Yang baru satu. Kita bungkus, mangga. Ya, terima Mana enggak tapi? Ya, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, abang akan buka itu tetap-tetap jangan nanti jadi patah pulang bae lah. Dah. Ya, rokoknya. Nih, tar uyur. Ini saya pulang. Duh, kayak masih Nanti betah. permisi lah balik pulang. Ah, mau ganggu bae si ujang unek. Ah. Ayo, pulang.